Toe whaatalo whaatu mau wholo whaatu sa moe lo whasa saunga re nei vaenga o lea fiafi. Ina ua 5 minute wan te ai nei le July 5. Ile tau tua male o nanga a lau BLU TV o lau Moana TV. Mari tātou porkalame whai ufo o le nei aso TAUTAI e ma ASIATA. Ina ua tātou tu vai mai ile aso lua se furu maleono o le masino o ke taupa lua afe lua se furu mare tasi. Whaatalofa, ofo lofa ma whaamalo atu ma whaafeilo i atu ASIATA mari tātou porokalame o le TAUTAI ia ai maisi o le tautua lau BLU TV. Lea fo ua toi amatalia i le nei aso ona o le aso ana nafi sa fea ngai tātou i ni usila nei ma whainga malolonga o le Leaupepe Weekend. Ia e to tele niso i lantou sa maua atu i me pueata ma i lantou live ia sa vatu le ainga o whanau ia ma fia i matawhanga a waenga paungi o vaenga o le mo ke lockdown. Ia o le whaatanga o na siasi i ai o matawhanga as long as e whaisau kamalea ioi sau mask ia ma e whaataua le 2 mita tūlanga whapena. Ia ona seki pālengi whaakakukusa leo mea uma. Ia ai le fia ini si o mātou ia fia o le lotu. Ia langa o lele i te talaina mātou tau no i wharesa ui o lea. Toe whaafelo ia tole porokalame o le TAUTAI e ma oe i le nei vaenga o le afiafi. E a mai lau long weekend. Ia waranga le taungana mātou fo ia tunu ne mesi o Australia o Ngiusila. Ia o Samoa fo uharu whapenga. Ia po o se weekend na umi lava. Ia walanga o ke loele i malo lo Samoa. Ia o mātou ai Ngiusila. Ia o lena Lene ngā luenga i lea soana. Na fia mese lava i la tau o lo whaia pia ngā luenga. A o mātou iai no tanga o le level 3. Po o le whaailoilo numero 3. Ia o le whaamai o Leaupepe nei le lalolangi. Ua lele iai mangi whioa inga mangi me whai. Toe whaatalofa la leo toe amatalia le tautua ma leo onanga a lau BLU TV. Ia sa malolo i le ansoana nafi. E le se tātou tautua peitai. Ia tātou wheloa i po e honu. I po e manua i leo po e malai lumo nu o i leo tua honu. Ia i le langi mātafi.
i le langi soifua maua. Ia e mai se foi ia o le lau le lei wa whaavangavanga i le atua. E moli atua i lau soifua ia mai se olo nei ola. Le ua ta vatuli mawa fata e peo le whelo inga i le maunta i vau pipi i le malai o le mali e toa. Ia sao luanga. Ia leo ma mawhaiona e sile mai. Ia o wa iantu i lau komeni. Ia mai se foi o lau lava, o lau like. Ia mau fōringa anta. O fōringa wa ia o leanga le lei o lo tātou tapa au sili le langi. Ia o lea maua o le nā e nofo fale santu ia maa o ta oto fo ia tātou ta ule leia. Ia i le nai tō vai e te no pia iai. Po o fea le mata whanua, o fea le si u whanua. O fea foi ia le tafa o le kelope o lo e maua mai iai lo uleo vai ma le unanga le tātou BLU TV whaatalofa ma whaamalo atu ia te oile nei vaenga o lea fiafi. Sa e whaingaruenga. Ia e are koe kula i o kako hiusila koe whaingaruenga e mese ina tau o lo whaingaruenga pea. E maanga ia foi mele o le uminga malolo ai kau whaakukunga kai runga koe usu. E toa fia ina tau sa viri mai dungi ka. A ta alo whaatu mo whaamalo atu poro kalame i ante o tau. Ia ua umi fo ia aso whalailenga ngaka tantou poro kalame. Ia aso koanga ia so sa songa fua tolu aso i wa umi woka misia lava fo i outou ia i runga o tantou porokalame ia i upenga ta whailangi a me se fo o pea umanga lungalu le ea i lunga o penga o whamatalanga e le taritononga sa whaia fo i le tua se mea lelei o se mea manuia o se mea alofa ia mo oe e ala atu se tangata ia pe ala atu fo i seisi lava sa maria ngalelei ia le wa e usua i fia i le amatanga o le nei vai yasu. Ia amu ia foi ka ko wang o le faso foi ngaruenga. Ele umi vanga ka ko ia le la so lulu tai au. Io. Ai fa tai le ngale le tua le u tanto to e fei lo ai ma tua o aso lua tai tasi la vai ia e fa nga so lo ia por kala me foi e fa tal no antu ai ia e tanto sui mai Samoa a fionga i minista. Ia mai la tau fo yo lo anisio tamali i wailonga la tau tua e mawhai ona fiso o ta ia tuai le tātou porkalame ia fiafi fa penei se tātou fa alonga po anisio tūlanga o lo o tutupo mai ai mai se ia o lale ua koe ia fo ia la fo koe ia fo pekinga ia tau feturinga au ia palota fo ia whainga palota laiti tu malo e fitu le o tau feturi nei e la tatou malo fo lungo le prokalame e o le tatou wasiasi ai fo i se taimi le o toe mamau ia se i faalia se finangalo po ha mai wailanga e se a meia kauke e mkala mali e te faalongo e se meia tau te va ai tuai live wanga pa wa me kauke va ai koi e o me lai mau mai le pu live ai la kama i ori fo inga le au i le camera ela io au i fa so ele fia fin ia mai a foi ma le fataro nonga ma le tatu so tainga ma Samoa o ni ngalo ia so mai ai tua ia le tatu fa lo lo fo ia le company ale talo ale Pacific 40 ma le lanto talo fa voucher ia fa i lo ai fo inisio tulanga le lei mo si o tanto what no ia ai to fa malo antu fio yo le tala le lei ia e to tau pa paina io o kili o koe na fo ile le ei upo fa masania ile atu no ele to tau fa ailoina le masina o sola ele to tau fa ailoina ia fetu fo la o tanto o tunu o Samoa wa uma na tu uma tamanga wa tu uma vai me uma ia pe au ia le fa talo fa pe le au ia ele ma fai lava no su ia suia le tu ma pu e o tu langa ma wolunga o tanto o tunu pa ia fa ale kanu pa ia fa ale malo ai loto ia pa ia fa altala le lei kama ia le si ima sa pai fa pepe ia wa ia le siva tau fa ia tu mo mapule manantu le ia ta dia i feona ia fa ta fa taulanga ma malo le au salvi o le ale nga fa tauli maina se fa matalanga ia asia tau no le tatu taimi fo ia le umi se tatu taimi ia ai fa ta lo fa mo fi afe ni lava ia ila to o filifiliere o nanga le BLU TV e fai ma wo ma pa anga ile aso ma le aso ma lo le ma futa mai ma lo le fa to ma lo fo ile ono sai fa tai fo mo le shein no tanto programe ia ma tua e fo sia ma to o nanga ia o lo loto le lei ma lo loto fo e te tango ai share ma e fa so ka io e se ma ua se loto fa pe o se tangata tango e fa so atu ina ia manuia i fo ia ma fa so atu iniso ilanto ele iau ia ile tato o nanga pa wa le o le ngani mo oi
le te mafuta mai ia umanga I mafuka po taimi la valete mafuta ka ngoai press le share fo ile io o re kele yo ka ngaka ad mai ya mo ke wo la tala le fifa ya ku ka ko ama kai fo ia le mai ruan tanto malo e ki vai wa saula o ke ia le weekend saula notification fo le Facebook ai mai wa exceed ia le num e la ko se me fa penga ya wa exceed le numero of feeling io what over ia ka ko kai ro fo le ia le numero fa tu la ngai no wa tau na ia o koe ka ngoro le sia ke fa pesol ai sa o il tala ma tu le sia la le tau atu ai fai ngai sa ustere silunga o re kele o feeling ko ki fiafi ai fai ngai sa post silunga nga ka nga ia ke vai ko ai like ai o fesidi o ai la le si vai nga le tu mo vale ai for Facebook ia o no fo o fa tu le si mantu ai ka ngoi le si uma maka io omi ai se me au kire manga kiriki ai se me vere pe o omi me ia fa ia ka ngoi ku le fa for si au vai nga le ku le fa ai o mai ni sitanga ta fofo i te tonu o mai fie share tato program ai vai e te ad mai tanto page ma ia te loro ai filifilia le o nanga le BLU TV e fai ma o e te fie ia fa pe ke ad mo se si winga fo ile ke sa o su e pe fangi kai ko o la fa sala la ia bi ke sa ke su e fisi e lungo ia o ke fie la kar pe se fo ile tu le esse atalo fatu ya te o mai lungo le prokalame o te loa e se ama wai I ko nga kamanga atalo fatu ASIATA ia te oile nei vanga le afiafi sina sa to o malantai ia le mafuta mai ia o isi kai mise pe ka ke kau ke muru I fa le ongo to sua ia ke wasasi se makala langa o Samoa io e fai tau ke fai fo ia mame la pe ia fa pe o le ani ia ono o dulanga le sua fa le mai lunga ia wa ngi nga po Facebook pe wa style fo le fai ngo o sua for to tele ia ka talo fa toi ia la kuia misto malantai io le mafuta mai lunga tanto proklame ia elenga te leo le talenga ia li mana ia autanga vai to wono ia male lato mafutanga lai mafuta mai na ipakuranga o mai le tau ipakuranga mana ia sulo lai ma to New Zealand sa fa le tonu le tau mai le weekend le la foi le na le o sta fa unga se manto ai ngana nafi ia o kausi o pe o tala le tonga la inga taulangi si imatu ia a kapenga me ka vale ia va ku fa uli mai wo maringi ke mo ia ko la faf ia ava talo fa twaila ia tau matiu taisia ma tau tonga ia te faonga le mafuta mai I satu paite sala fai ia mai se auto uma lava io mai le ko mautanga senga ia mai se auto uma nei satu paite te mai va liko fa pe foi ia lau vau mare tausi ia o le tira ta fasia mo to uma la vau lo mafuta mai ai to iwa matau eu ia ma lole on sai ma lole fa to ia manguia fo il to pinko o lo fa ia mu ia o to io o le aka usu ene ma tu pe ale na la va to te ta alu sele ma lo ia te o to le on sai fa solo la fa talo fa ni veta ai nga ta ile o terry fui mono na o ia finai ma lole mafuta mai fa ta ia te o to ia I le nei vang o le fefi mar to tele la ia manatu e alwan tato program fai fo no fa soatu ia ma fa leo ni o walo fanga neo o le so le nei fa tala no ai le tato to ia e ma le fionga I le minister le fionga ia le tinu Wayne so yalo peitai ia o ke loanga ko ki silfia fa tamine o lai li poi le fono le vaenga le committee fo tua o lo ia fo ila au le mali toa ia ma to telo ila to ai e ila la usui le o le mai lunga e tatu te tala no ma se fai sina tala tu sai fo ile tu langa o lo anta mai ia le fa lo wi lo o lo fai e vaenga fa o fai e lua le fa tu ile tu sa mo utas ia le nganta fo ile walu fo le road show o le tapipi la ko e fia la le lonto male nganga ia fa ilo at o la uma lo ile fia file nei ole afionga ia Vui Masinamua
Io Seigafolava po le fionga ia Vui Seigafolava Masinamua. Ia o le toe ina fo io toe ina o toe fia o ia le o sau io e kava le mataimi ma le mingiska ele ia se singoanga me le mingiska io ia nga o le ngoa ko inga sau e sui mo e ia le nei aso. Ia o le afatala no ai nisi o tulanga wa o le fionga fo ia Vui o lo i tonu lava fo o le vaenga o lo faia fa ala wiloa. A le vaenga fa fai ale fa tua e le tua sa mo o tasi. Ngare ka ko e fai ka ko ka mai fa ko mesongi. Tatou fa lo company lango foi mai. Tatou fa tana no fisinga fionga ia Vui. Mafuta mai lungo TAUTAI. O le whaamama a venga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua e whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene mato account, o le whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga i le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Seigafolava voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau. Ole la fo me o le pepa tala o loa. Ona fa anga le fa tau o loa e o nga mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fu tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo fa voucher o mo le aposusi o se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le fer wa i ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no do tamao le ainga. Fa te tu la vole tal fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam pai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher. Joe fatalo fatu Samoa tai melo bantile ua lua se furu minuto ba nei le tula e lima ile tautua mle unanga lau BLU TV mai so le tanto proclame le TAUTAI ma ASIATA fia le loto o le nganga e failo antu ma failo failo antu le tatu pa ia male mamalo le au fa fonga le nevanga le fia o le o pale mai lungo le TAUTAI ia le toina o la umalo fo yo le ne yaso le fionga ia Vui Seigafolava Masinamua. Ia ele to tau fa iloina le fo itamali ia walau si la fia io ke ro ko ia ngi pepe fato a fa na mai e la to tele ilo ta u sua fa le fionga ia Vui fa talo fantu mo foro fantu lungo le tau ia ele o fionga Vui le nei vanga le fia fi o foro fantu le nga fa no i lauto fa le vai malai lauto fa ASIATA o e fo lo tu me tegi o lo wale por kalama o le TAUTAI e ma ASIATA ia i le revo i filo inga e ula vai me le o se teine le nei o ta filo inga pasan ia ai e fia le nganga e tali so se teine ia e mo mi ai ia se tala no atu inisio vaenga o lo papea ona fia menino ia mai se foi o Tapui inga ma fa fonga ba o tatu tunu ia le o fenga lo to fi le tua le ratu o singa taulanga i le tua ia kape fo ina te ma tira ma tu ele tu el buli panga ma una buli la ia fiti ma pole fala wa ia Tapui inga o tatu tlu ia e mai se Tapui inga lo tele Samoa ma panga a se o wai ka wa ku solo ho le ba ao wa fo yo Samoa le oi la ko ia ila ga fa la fa vitai ia manantole a ta se lua i lo sa fa feilo i le nei vaenga mo lo sa fo lau ia le ngole ainga te tausio le ainga o le lua ia ainga io i to finga le tupu ia a fai fo yo te tala noa i le tauto o le atunu ia te tausi le to fetalai ia a fai fo yo te tala noa i le io i le utuvanga e teu ia o e upo Samoa manantulea ia ele to tau sulaina le tonga me mea i lau a fionga Vui o le nganga me ma le loto fia pe a maua ni panga noa fa pe nei ma lau fionga wai sawa moni au o le uoso fai o le fau le ta fa tala noanga i le nei fiafi
ia ona ua le pale mai le fionga le minista ia e rea sisi suafa foi le nga so o ma fo for mingiska ia o mele ila o fionga le o tau le maua o e tau ona o pe o ele wa ilunga o penga ta failangi e wale ti o lo tangi mai e fafo mo fatana noanga bang fa 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 to toilet to sa mo tas na no va te ASIATA ia le o se vai nga fo e whaanga e ti ai pe mita ai a pa wale nganga o le whaaputai ia ona o le whaita wina o lou pili ma lou mo o i whai ngā mea ia i lunga o ngalu o pea o le ea ai are televise ma pasara launga i le tio ma newspaper ia e a mea ma awala ia e li whai ai ma to iai whai ai le ngei au nganga ia ma lou vai e whai ma to o lou to sa ia alo le kapengeka wa ever kapengeka ya fai ngo via lava mai au ngo via foi se taovi o le sili ona taua ia pe fai au ngo via le fa fonga anga ta tu tu yo ile mali ama fa ta la fonga ya la he mo kwale via le ku fa fonga mai le nga fa lo ASIATA malo fa vitai na ona o fa mai lo ai le mamalu lo telo le tunu o le ai mate tala noa o le tau mo fai ale insinia e tau so o telo lo polo pito o le ai tau kilia e pa wale vai nga foi lele ono e le taimi o leo e pe ele o a maua a foi lele a lai manino a ia tala noa ngala o fionga o le atu matangi au te lo se arka sala nga ke lo le kauso o le vale a polima ma a ia e ofilo ile ava wa tau nu isala faute lo kilia le uyo lea ia se faisi saunanga o a mai le tanto o tunu ai le vatuna in fa fasili fo i tulanga o lo pisi ia ma vevesi o to o wale ro tu fainga pano talaiti ASIATA o lo manuia me uma a ile lo fo le tua o le lo fo le tua le o vai tua ile po u chimunga ya ele po male ile tu ta po inga mo to mo nga na tu fie ye sa mo nga nge ka po lo fa le ya TAUTAI ya ona talo fo le ga ta o fo le po lo e ona mata ai le o le to inga ma o le matua mai se o le fai au ma le tua ya ma le pa ia o le tu ya e o sai mai se ma ko wo nga nge ya ho ye fa ele ya pesau a vala waku a sango longo wingo lo fangia tatou ya ole tulanga na o yai ole asora na fi mana le lasa paolo lava ya pe no foi atulanga ole i fa e le bawa na nei ya ole la o mako wai ko wingo o ya wanga yo le fa madu yang lo wingo kwa ke le ala tulanga pe o nei fa mo ya la so ataya ya tatu tarsia a mako mawangi palolo o ko fo nga ile nga fa lo a tai tele la fionga ia ona o le ua sa ua i lau saunanga ma ita ua le vai liule le no dau fai ai fa ngalo mali io e pe ia o le ngoi pu fo e te tausia tuala io e fa ngalo mali e ke mawai se aso ai ui o le a ona o le ua e ta ua ia pa wala utala ile vai foi fa fonga sa mo pa wala utala ia ona ingalo tae o ya tua e pe ya na e ma vai taimi o ta fesua ta inga i ta por kalame ai manu ia foi le to wala atu ta ino le palolo io e sa o le ai fa tasio na mo e se asia foi na mo ia ai manatu ole ambatu na ia utama i fesilia pe lua pe tolu ia ona to tu le o elanga ona nai tele foi lo pisi inisio por kalame fa sauni o le afiafi ole ase tau tulanga mai ole mau te mai tau tulanga i tulanga ole wa manta ia road show ma sani er vanga fa op fire fa to toilet to sa mo utasi ale to vanga ole la fo ko ma ku vai ole wa lu e fo ole wa vanga i pe nga wa ka mua fo ile wa mo tau mua le tar pp ile fainga ole vanga le ole wa lu e tu ma lo i wa fi lo ai ai le ma sangi ile vanga le o le sa o mai tau matulanga fa pena pe o le wa fo ile wa fa ta ia tu ile i ai pesa amu le fainga le na o le sa o sa mai tau fa le tangata wa leva on ai filo i fainga fa por kiki ma campaigns o le upo ma se le tu no ASIATA o le mo warsa wa wa fa ia tu ia o le road show la to me le ese mako le o le a ele o se road show
ia ai ka ko fai ngo ia ku fanga kope ku fanga kope wa uma no nga ia sale mo ia le vi o no fai le o tala ko le o tau le rope va fenga be li mafe ia o ngali lo le fai mai ia o le selengi le ia la fai ka o le momoli ku ngor fa kaia alo au ku sai o langa o ko sa a peonga o kasi ele ku malo sa ka ku ai lo nga be avo vai a ku lele ka u al ka malo ai vale o mole e ona le mala o fola le ba fa ku vai a ver ku pe o fa ka ia lo ai le ru lo u e fa ka sa o le ku malo o le ku malo le o lo ya e pe ana o vai tu se fi wa fi li wa e fi li wa yang a ko nge ku ai le fi ai mu vai o le o ha a ko nge ku foi le fi e mu mai o le siliva lava ele foi lá o fa na lupo e o kanga ma le anga la fa ai ka ko sisiva ka ko fi pia o ka ko fi lo in le so a ko nge foi le si va ka ko pe si e fa ku e pe a ka la foi le e mi ngoi mai o le bangai lo ele o le bangai lo mole e mi ngoi mai le kama o nga o le bangai lo le master me fa ai ya ile nga fa ro ele la pola a vela le solution ele se fa mala mal mai nga o ia la ko mangulau ki o ngia nga bakau o ngi fu nga ese mai la ko me o ki sa fa mo ko mo kula il fa nga malo ale o fa mai ale o ka ko fa ngo ko fa fonga sole o le fa le nga ingole o le fa tu ele tu sa mo o tasi man te ko fa e ala o na fai me na ASIATA mo le fa fonga sa mo o nga wala ko ilo ele papa ilo la ko ilo i me ia fai e fa tu ele tu sa mo o tasi e da nga fa lo ASIATA I've taila o fionga o lewa e sau no tonu mai lava vui le si van la no tau fa facility tuai. O la fa facility to lewa e tau a masaua mai lau sau no nga o te mana o te toi fa lau tele lava o leva na e ia i tonu o fainga fa polokiki tu langa fa campaign pele nginga o campaign o le tangata madua na e fai campaign i taimi o tu foi to o le fionga i le tama ainga tu pua ia to filau o ilanto o fai langi le folaunga. O ngo kiliki o matamanta tu ia i te matamanta tu lava fo ile lanto a fa lau iloa. Ole vaenga no mai tawina le te fia fa fesilia tuai. Ole o upu mua ina o le failo anga mfale halili na lusi mai ai o te tautala lava fo ima leava i fa fonga ai mai se ina o tu ina tu leava noa i se sau noanga a le fionga de taitai tu atu ma leava noa i le sau noanga le sui taitai. O upu mua na sau noa mai fafo. Ia le uka koilo uma e pepelo i se milionga. E pepelo uma nga folfolanga. No te ile fo ile lo loto. O ile ke lo e wi fo ya afa yo o stanganta lango vang fa fa ile pipi. E te ile o loto. E fa mantala wo fionga wo fa faciliatu. O se o fa ma ko se me ko kia le e ono a mata le taimile nei. A o tau toe mawhai e wha malo mai ni sui ele i pipi ina i e tau toe wha fo i whainga malo ia latu. Wha maka o se meko kia le leile o le a maka i le pāfo i le upu tati tau musu e whai le upu pē tau wha aleanga po le a le ua nginga ua mai tau wina ma moli ma wina o le ua wha ngā soro poro ke ki o le miliona. ASIATA lenga le te fesili mai ate haku o la utali o le makua ma ngai o le skeile kule e pa ma le pipi. On palota la tele sa o to no ai lunga o le tio ma o foi tala le o to foi mali o te fa fetai atu e pa ma le HRPP i lo lato tau fa le anga awa o le wona no fala to ma promote ia le tula i mai o le fa tu i le tu sa mo ta si ba to ya se sa tala viu a visi mai ui e ka ko mo ku la i mai le fa nga malo ka jala kala se va nga se mala ona fatua fai ina lea o fatu le tu sa mo tasi finga palo tele tene anyway o le winga la fa mtela o le tele lo la tu fa le anga ale o mangi me kaunta i me o ar finga nga o meu anga malama malo ata mai e o la ngerka ko me afa ya ku e pe o ko ya ku ASIATA
ke me whainga e whakongongo le whabalebelea o le kangaka. Ai le whainga e whakongongo se vale. O la whakongo le vale pēlo whai atu. E umanga e whangasi o lo vale ame e me lei ame e makupe. Ai a olonga e whamawai a sio ngale alua sio kumai runga whale. Si pēla mai le upu e amakai le mo. Ya, ma whako whamai. E whio le winga lo lau whamatala. E tāua i a te au. Pawale mea. Por ko anga pes ko inga e whai. E lo toe valele tunu. E o kako vai aku nge ie. Salo ako keleng ka ko fio anga ia la ie ko ngola ko be e fai. Ele ako se ko se. Ela ki pe ako se ro se fu. E mafu e sia. E mafua ona ua. O ifo i loto tangata. Le ino. Ino. Tutuli talinga e whalongo i meo whaupunga. Wha se furu ka usanga o sa whai mai whainga malo. Sa o sa lato whaia mea. Mi whainga malo sili o no whai mele anga. Ia winga lau tala o whai mele anga. E le fua tutu saina le tunu. Ala le ua ku ngere whakokua le kua sa mo kasi. E le whai ka winga le kua inga fua malo nga. Sa whai le chapipi. Mo li mau ye le kuo. Ao inga o kul whakanga le awala i whale whae kulanga sa ye kupua. Ia whae pefu le kumalonga, ai si kaya nga i o, whasolo koe na kua le paka. E o kulo e kumalo iei, ia sui o le SNDP, whae pefu. Sa tangia mai iei se whainga malo e, ma se pulenga malo, e abi o tonu, ma launga te sia ta. O le fuafuanga la ale whainga malo le whatu tuele, tua sa mo watasi. E ke HRPP ko whai pule, e kuku sa le whasoa le whai i sui o le. O le whatutua e le tua sa mo o tasi. Ma le fua le whai ia lato. O le tala fo ila e winga i le tasi le milion. E ala o nga pisa so o le kasi le milion. Le anga o la o fia whapea. Por ame kako le mafo fau e nge whainga whapea nge. E ui na whai mai o mea sa lato fua inga. E fua, risiri la i le sui pale mia. Since when kaukala ilo nguku se mea kasi a pule sa pule inga, pule e pasau. Kala ngai fai ai. Le mela ko ko kala mai le ke ko vai ele foi ngale fai o ko le pa. Ku sa la ko ke ngofoa ala remote control la o ko le pa. Abaka ku le pa sa fa ku le pa ku longa limba longa mo au e fa longa e o ko kala. Ko ya. Ko fai mo fa ka mo. Ia fa ko aka kala ngai kai mi ala me le ka kala ia me kai mo. Ele winga le fa batala. O na sai mai o le fa ko asi fu kasi. Vai as o whainga marofo. A fua e mea o whakingo oka. E makau kia. O le masinga fo. O ilunga ia. Ia e kokongi o. O a purungu makamai ka iongo. O ilunga le pension. Pe o nga fola. Alu ilalo le kokongi o pase se o va. Alu ilalo le kokongi o a moli. Alu ilalo le kokongi o le vai. A o ame sa whainga malo le HRPP. Nga lau mai se lisi umi ko kiki se lau me fai ai umanga e uma le lima kausanga o avo isu la ko vai nga fa vai e nga HRPP ai le fai awal nga lu ile nga fa lo batu fa fonga sa mo ai ele ko vale le ku ia me ia ile nga fa ma lo fa tai lo fionga vui ta ua yo vai liule wa e sau no ai io e ona o pe ona o fai atu fo ia. O ta fia whaalongo ai se mea fau. O ta fia whaalongo lava ini anava no uno tau turi lava whailo inga le advang whaile HRPP mai tu malo nei a e fitu. Mai se ale wa amata. Por hea se si mea fau e koe counter mai ai. Fo ilele e peye kau match up pa ile miliona lea. No tau fia iloa por hea se si a mako malo e a pe ole a milionga 0.5. Por hea fo se mea fau ina le whapena. Por hea se si ai opo mua lava na o. Ole opo moni au te le nantia fo. Na lusi ai lau whaalongolong, o whapele lau mawhau, tā lau whai. Ole kuainga game plan le nei o te iloa e le function i whaaporokiki a Samoa. Te iloa i so vai inga a wa matua lau whaato whaalainga. Au ke iloa e ao ngā i meo o atu motu o papalangi, ma kungo o papalangi, leo la tau whaaleanga tu loua. A leanga o Samoa, e so o iwi so o tino. E whaarapo le ale whamai o le tanganta e le fia i longa kausonga malonga a inga lai fia. Ai a whaalongo lo ua kaukele le ingoa ma whaaleanga.
e matua liu ale alo faia matulanga fa pena le nga e langona ma mafale totel vai e pe o vai nga le a la ufionga a vui o tulanga nai mai tau atu e pe lai lo ia se a unha tonu o fa mo nga o lai sa vali ai tu malo e na sa unoina a wai lo ia ma se manu lo ti po le hasi si vai nga a to e malo mai o le hasi si swinga ai pe na o le to o ai enforce le ta unha foi leli o pepelo uma mea ia vai foi na le o fa so to lo fiong Ole na wa sa no tono ai ASIATA sa fa itene o mai fa pe mai o vaenga ia le ai ia le fa mo kasi le milion po vaenga ia fa le ko wai le mele venga ka o counter al mele o membalako o ka fa le a fa le ala silviera o me ia fa o mele le ia ya e ka sala ka le sa mo fa ia e pe ia kali le ave il fast com le lua for escoinga escoinga o pivo le anga ele uru ko malo se pe ia le fa mai fast com le lua e au no mai le isa pi mang malo fast com le lua fenge o ia la ka fu su mai le o pase o ila ile se fu pase ni ka fa pa le ia ila a fer fast com le fa o te fora la to manu malo mai ile fiku yesui ale e pe no foi e me vai na fa tontonu ia le tangata fa valvalea e vai na fa tontonu le pala ai que le me foi na fa con mo se vale ole la ka ko vale uma ko apa ka ko per ko de la ko ki foi mai e be al kala kusi we ke kali le vale e le fa pe mai la we ke kali tanga fa valvalea e mai o ke kali le vale e ke vale a ko mai ai pole me ka ku fa ka ispoinga la o foi ma promote le bangu balo ya i ole fa to le tu Samoa il fa nga balo tele lumana ide ile nga fa no ma lo fa tai vui ono le tan tai mi ia mana tu fo i ole fa ina na lo ina ia wona i fa le tonu le tan fa tara no nga tu longo le tau internet ai la foto o le se vaenga o le se ata mai o le nei vai aso por kalame fa ati al to va fa u fai nga te fo i leo ni por kalame awale anga i lumo le nei vai aso ya malo fa tai o leo ti sala fai nei o la umalanga u tele sau te ta malolo e se la umalanga no sau il feido inga ma lo tu malo ile lo nu o lano masana ia wa feiloa ila le asona na fiele il fa mo to feiloa ila so taia ona o le wa to ye fe suia inga ona o foltanga o la le feina no le to foi mai ma minsta ai ole anganga ba walunga ilo tato wa tunu Samoa o oe ole tunu e hosita ulanga babala au ile tu e fatonu folau le tu e me umalama Leile ole nga tato fa au ile na tato tatalo foi piano foi a tato te tu tu ile epa ma le tu ngai ina ia fano ma tu ia ora to vai ai tato tatalo pe mo lato ina ia no fangia ele tu a wona fa fano ina ila to a ia o ina ila to i me o lato faia e ia le pemele tu ele tata ali ia tato tatalo ma ave peale ole tautonga le ASIATA ole sana matu filo ia me ma lauli ma le sui pale mia ole foi lau ma tua manino ato toa vaenga ya ese temi ona ke le al vaenga tala no ia le tulanga pe ona ia ona tala no fa mala le i vaenga uma e pe ona ia i filo inga la le ya sa e ma eu ole upumonia e ma eu le to fafa tupu le to fafa le tua ale fionga tai pale me na o tala mai lana o fa mau ya i matou ile social matou filo inga wa matou langona uma ile fa betai ile tua na tele o tula fo ina Samoa e ala mai ile tai o filifilia e Samoa male tunu e mese o filifilinga le tua ya wa mai ile tua tai o tala fitau lei male temi o le osa e mese o le onga o dole tau fa le anga matulanga e peone ya o si fi fu tato tu te ngai fa tu le e pe kai fai a matau le tu mai kai fai kila ka ko ya ila
e matautia fuafanga ua uma o loo toa pele tai i le tofā i le fionga ia i le saona e tasi na whapito i atua fionga i le fieme o le fionga i le tamaitai palimia o male kapeneta a o ina tala lela amatan tala mai lela amatan tala mai o le matou whaalongo wana o le matou mai matou tala noa ma matou whawhetai o le ua kako mangingo ma kako malama whapea kako ai ua kau vai le ka inga fieme o e ma eu upu moni Samoa e le se tala e manai e ma eu le malofa le tua il savapito wow ya e ilava ona o faiatu a o ina tala noa ma tala ia le maenga lea masalo ai longa ko e ma kusero i ma kauses ile meta tia ole ya fo ole finangalo to fa mau ile savapito mai se o te fono mai se ole sui pale mia bal kapeleta ma ve kai le ko fa mau pe le kua ele before menge kupu le anga e fa la lave ai ile afo ile atina ina ole tulu fai pe ale ya le nga luenga ale sakangi la powia wo fi ai la tone ai leta fi fa moe pe nga fola ele fatutu ele tu sa mo ele tulu mai ele ai se me le fatino ina ole u kapega le afo ile milionga ya e pe ana foi a o ngelo la inga kula mai me ia Samoa ya o ka fai le ya la ko ye o le ku mai a lo winga e o sia mai ai ka ya o pong ya le aso o ingo sia la ko malo mo la ko ya ai alo fa mai le tu el to fa ASIATA FA'afetai o le to fa le mai malai o le to fa le fa ye ku mo e fo o fa la ninga o le ko ai ngo ku mo e sala fai pe ona mato mai tawatu i lau to fa lele e tau tua no tatu tunu ele se watu mabi atu leanga o le to fa la balea ale ASIATA leanga o te fangota i tai elua fa o le pule ya o le tumua ya i fa wa e pele tua lo so fua pe ola fo ai po ile tua ya te oe ya lan tumu ina i fa tumu nai ya lau to fa ma lau fa do tanga wal tau tu ina ole tunu ole ngato Samoa ya fa pe fo Samoa i New Zealand mai se tunu ole rolangi o lo fi ta fa fonga ya ile TAUTAI ya e ma ASIATA ai se upu wala vale i la utala no atu i fa fonga mai lo tatu tunu Samoa awane i o ia lau to fa ma fa to a fa i male se upu te malo fa sale leanga fo i mai pe ku mo i vui awala va ne ya fa ina lo tatu va nofo se isi te me te pena le tua tatu to fe do ai e pule pe le tua ai te talo fa ku lai mai le fiku ma le fo la ku le pa ma le pule e maua uma le HPP ya li wane la ia ina ia tu lai mai le tatu mo tatu wa tu lai mai wa ka ko fo ia ile fa vai na fa pe ma fa ka o ko ku a ma ku o mamalu kau ave o le malo me uma lama ka ko va ia le malu nga le nga be ese ku le pa ma HPP ma ya ya le upu ho le masangi le palangi o mela kupu mai o ya it's just a smoke with no cigar ya ia manui te le fa nga tatu tino manui lo tu tapu inga le au foi talo le au sa de vi ya manga pela ku kalo wa Samoa ya mawolo mato wola ya elangolong sua el to fa el vai malai o le te uru foi o le tatu nanga man pala mo le tatu ya e ma ASIATA Vui Seigafolava Masinamua la to ona masani mai i salafai ya fa so i foi mai manuia ya fa'afetai o le ua so sai tumu lau fa'autanga e me se fo lau fa'antou fala inga sa ya o manatu fo ia le ise me o toi nantia ua sa fa'auti le utu le fai mele ne yaso o le tau fo ilo ta upenga e fai le tala i atu ia ana pili o le tau le so ai whangota pia mo le vai yaso se ia toi pa ia le aso wharaile ia wau te loa tati toi whilo i le aso wharaile whaafetai tele i lau tō whaanta tala o no le isia uwha atala noanga so mai ai awali tia e le atua
fuafuanga uma o lo no pia I ma whaatapena ia ila wafionga tuli muli awina ma ia malutia lo soifua ile tua ia I mea uma te feta aloloa ia I tato e feiloa I le sofroi le mole teminei lo fatele atu fa soifuaina soifua God bless aftai ia Samoa malo le whaatoa malo foi le ono sai io e se a foi le fisanga to ina mahantutua o le mele ala ia te lo foi na te tau te sila fia le ia voi mala na whaato whala inga ele ase se le mala ka malo o matua le tofa o vui e whanga sasa oa ia o matua foi pe ana foi atu a matua le soifua matua foi le tofa ia au mai ale whaale lenga foi o le utuvanganga ia e whaingo fiana uru matafolau ia ai o finangalo maloto e malama foi e tinga le malama ia ai sa saunga marfato fala inga to ina uyo lea faftai lea tamali ono na taimi foi ngal tato me ia tuai fala wi lo Pacific 40 foi mai tato fatala noa e tato fa pitoa taua le ua pale mai le fionga ia ele fala ngilangi ia le Leaupepe Junior Talai Lene ia wa fo I tato fala wi lo Pacific 40 mo I tato mar tato talofa voucher pa foi mai Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le e whaatau ai o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apasusi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te wherua I malau telefoni taimi uma. Ai lo le lafo merkes o na inu e nore tamao le ainga. Whaftea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaftai. Malu lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Tau tua ma le au nanga le maut tau sa mo service station nei tona I maki. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o mato au nanga ese ese. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow mau lau tapan. Apa itu yang vai pa ulusa? Awalnya telepon, matu te siapa lah yang voice mau lau tapan. Molo no posila fia. Mua tapé lau ta vale pe out. Mua tapé lau telefon ni tai me utu ina lau ta vale. Mala vaenga mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga papengi Mota Samoa ole mota mo Samoa Mato te fia e au na pe mo o Samoa Aftaila fia mai we'll see you again God bless Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O
O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau i o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau ai le sia sa. Le fia po i sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngofie a me se le te whelua i mana telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e le tamao le ainga. Whapea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaptai. Ma lua lava le tampai. Tai talo for voucher. Teki talo for voucher. Io e le talo whawauja ua lau I loa I le lalulangi a maisi o le Pasifika ai maisi lava tātou I Samoa e seki a le talo whawauja whatalofa tua ia tautou uma lava woma paanga le tātou programe e maisi o I lātou o loo whaonga ina le unanga a le talo whawauja fia whailoandu lea ua mawhatasi ma le fionga I le li purisili o le tātou au nanga o le Pacific 40 ma le tātou talo whawauja o ia foi o le pule o le tātou Digital Pasifika le fionga ia Leaupepe Junior Ntala I Lene lea ua mafuta mai le proklame whaatalo whātu I lau fionga I le neivanga o le fiafi. Ia, so fumanuia e lautupuola malai, ia lautupuola ASIATA, whaatalo whaatu fo I panga masani le tātou pokalame o le TAUTAI, ia le lofa maleanga le o le tātou atua, ia o le ua tātou au lia mai fo le nei aso whaupopu. Ia, I ngā luenga matiu te fo I pei o na ngā lurue ai, ia, ma lole soifua lau le ma soifua mau. Ia, tātou whai whaatalo whaileanga le lei o le dua e mai se fo I o lona a mantangofie. O tātou toi vai au ki lani le susuru mana I o le lai le nei aso ia wau te lo le tate ai tū malo ai tasi. Ai no tau whanua noa le weekend na lau fionga I le vatua le whanua fo I te sau noa po ani palo le weekend. Ngā ole kau kapenga o mako malanga makawhanga ia kau foku marikimu koe lau fafu kau kapenga ia nei una le io. Ea mai lo weekend lau fionga le tātou long weekend. Ia ASIATA talu lava ona wha tuputupula ia pia le alu lunga o tātou cases I nei au kilani. Ia ua whawhainga tāi fo I ona whaini fufuanga whale a inga I tūlanga tauta whaonga. Ia ona tūlanga lava le pole le whanau laiti. Ia ma le a inga fo ia ona e leo mai loa lava. Ia po whea tonu o au kilani lea te tele tātou whamai nei vai taimi. Ia wana ona tau mai lava cases. Ia ai le whapea mai a mea ia po o neisi o mātou pitanu I mangele. Ia po o I potni po whea lea e tele ia tātou cases. Iolo no winga. Ia o lea tātou te opungi sa lava tūlanga I leilo lava po lea tātou te whatau whatasi supermarket I martangata o lai maual whamai. Ia ai peo nai tūlanga na ia au te loa sa oi paisi whale tonu le tau ho I tūlanga o tau whapea I o le a tau la mai ia e peisa telefoni na te ulu nai timua. Ia o le ia masalo e saunga le mu lava tonu le whale pe na masane ita tonu nei tolu masino mawai atu. Ma lo whawhetai I oe. O kei loa o ki munga ngi o palolo Samoa le o kausa. O le te tau mai. Ia o le whato a fo ia tuisa la whaile si fo ia inga whaalangilangi o le na mantala noa le whionga ia vui. A Seigafolava. Ia o lau matua I mimita mai lava I ti munga lantou wa o na nei ta I le palolo ia tātou Samoa. Ia ai ioe o tūlanga fo inasa ia I le weekend. Ai tatele io I le whaalawiloa le tā prokalame ia me se fo o le company. O le weta o tūlanga I whaamai. Fitu iwa keise sa tātou I le aso le nei ia e manatu fo I tatata no te isi nei vaengai. Ia o na whaamai loila I o tūlanga le unanga le Pacific 40. Ai ana nafi matala tuana nafi le weekend. E le aise aso I le isi lia se lau. O le mea leu te tau mawhau ai mo tau ngengefu. Si ling ofa whapenga wa le fuka tā pena tu tātou le si fo I super weekend. E pola ele ta ungo le vanga fo I le matua whai ele tui le fo I la matua tau la mua I fui mono man mato Blue TV. Ia I le tūlanga o le whaalau I loina. Ai o lea o wako akele le au tui. Tui taitasi tui tailua.
Au le ngai ya lu lunga ngo me lo fa mai ri wo ma ko pipisi ya ri se kai me song wa ilalo wa ila fa to fa la ingala wo fionga wa le fite so ta iniso ila to o lo ya yo la to ko ngeki nga ile so fo malo loina ASIATA ele o ia se tūlanga fo i lea a whapetele tangata e whaitui o na le mawaile o le whamai. Ai, o le puipuinga o e malau saonga le mū malau ainga. E le leile maua o i le whamai. A lawa o man whaiau tui. Nai lo le maua o le COVID. Ai le whaiau tui. O le tūlanga le iai. E whaisi le si mātu ia tele o tūlanga le iai. O no le tele o cases. E unlink o le winga lau tala. Ilo el tato malo, marso fo marloina. Po fele pisia me tangata ye an link o lai lo le si vaenga. O le vaenga le la facilifia la to o la lo to no le mena pisia mai o la fo la fa ngofia na trace. Pela le tata o le features fu monto puleso. Ai tolus fu monto pu e pela tel fast food. Ele lo po fe me pisia mai mai le a faila tolus fu mo tupu lo po fe pisia mai a tolus fu mo tupu na sa tala no ni stanga te to lima pe to no nafi malato ma futa foi ia ono winga e faia si fanga tar tu langa le lao i tato i sia so ia la tato wanga ia tu ai le ala e fa tu me le malo fai tato tui a wai le ia lo mo fa mai a la wo man fai o tui ia ona like titi le la fa ino lo soifua ia polo tinga ina foi le o tato va ai e lunga o lu penga ta fai langi ia ila to lo fai me la to interviews i tono fal mai ia e matua i finga ta lava ona o tu la vol fa lo tu pe wa tau le lava tau le lo manava ia ona to telefone to tu tangata ale to mo lunga pe mo le suka o la to ton wana le ai tele na tinga ina ona yeisi mai o la mo weltino a popo to lo mal covid ya wa tili fantai ai ava pe sa covid ya wa uman fayo tui tu sa la va pe inisi yo pre-existing initial mai tu mau sa ya la va puinga o ai ASIATA o te loa le si lua va ya so le ila tatu va ai le tele o numero la alu lungo tatu o ila to la mau fa mai ona tele o cases o le unlink ma lo fa tai o le wa ta o tonu ala o fionga i le fa langi le wa ta o tonu ala va nga le confirmations fo ile a va ya son ta waina man ta no pe ya no fa ilo fo ila por kala me mo no ta no to si o to songa e no fo i Brisbane ai na o le maliu na fa sini la ve ai le fa mai na avela ia fa ta o to le mo tanga senga se Melbourne o tele o lo polai Melbourne ti o neo o lo to songa le nei e mau le mai sela e maua o le leanga fo i o tūlanga o le ngungu o iai tamai i ponga aivi e pe a toto maua lunga e suka e te vai o tangata e po ia le soifua wa matua fo i wasiria ma leono se fu tausanga ai e pe tai wa umana fai ona tui e lua ai a fia loa i le whaama i le loi sini le vaiaso lua vaiaso taluai na matua malingi o loi mantaila na molima o la umanuia vi ia lea tua umanuia lea tonu ai te sau noa ai ole moli maua la ule failo alo na suafa ai ole moli mau fo ile nganga ole tuela utala ayu fa fonga mai fo ile nei taimi o tele fatua se tala ole men fa moni nei lo loto ola na sau noanga fa mai siata o te mana o te longo pu ya li i tangata le mele nei anga le ai o tui wa umana faia o le ai o woki mai ane alfa fonga ai langa la o lo te iyo ina o tu inga kanga le ai a fia wa langa o lai mai a inga o so ngo la ka male a mane fa fa fonga ia male e tau a fia fo le fatu matulanga fa pena o le kele o mai mo wa kama fo ile ai ngo mai le ako fala au le taime tasi o to o kangi fala a o la o manuia ai na ia ina fa matala tu langa o fa mai le manava fa mai e mantua kasi se la a fa longo tu la puni le manava o so onga fo yo ivi vai ane fa fonga wai le yale va tu le ngana fa ngofie e fa ngofie ina mala ma ka kia le ura va vale e fa mai le fa mtalanga asio ko songa le e fa longo ko asaval e pe yo so ongo na ivi pe yo lai tu e fa tu sa mai ia ni matata fi o mai e pe e ma ai me ye tu o yo na vai lunga matua ai peitai ona tuia wa tau mama la wa toi soi fu maro wa toi fa fu sielo na malosi le la yo ngata si malau sau noanga ta ua tele le mele nei
O unofo lava mo tiro sa o ila saunoanga. O lea toru se furu, e siria le toru se furu le unlink. O lea lai kau ke le mai loa, ilo foi o ele te mafuta mai. Ma e sila mai le taimile nei le mafata nonga ma fionga Leaupepe. Po o ngā ke rua next door, po o ngā lava ke rua whainga ruenga mara tangata o lea ke ringa si amale nei. Ai wata tauna taatia le no foai. Ia wata foi na taatia le whai manatu matulanga inisi au tulanga. Ai te tauna tātou tutu whaatasi o se atu nuu. Ia e mese fose community Samoa, manatua, o tatu tangata i wafia. E sa o lau tala lau fionga Leaupepe. O tangata Pasifika mese tatu Samoa le lau alunga il whaama i taimil nei. Ia, e leo pose li lo tūlanga na ASIATA. O leana tatu lava silfia, o mafo i tūlanga o le mena amata mai ai i si au lotu fo i leana na mua pisia. Ia, o lea lai o mai le il taimin nei. Ia, o ainga tele au ainga Samoa. Ia masalo ai o mau ai manisi tangata Pasifika fo i ai tonu ai nei South Auckland. Awape o nei lava le tele ia tatou cases. Ai e le toi to fa matala ina tūlanga o le o afianga o la to e mau fa mai. O tatou va ai America i le tele tangata Samoa maliliu. Fa pena fo i Australia. To tele nei tangata Samoa maliliu. Ona e mau al COVID. Ai le faia ia o latou tui. Le foi laua masalo le wa ia foi ia nisi o tangata Samoa tono le temine le pisia al temine o to pese fa mai. Masalo la fo ia nisi wa o te lo ma o maliu masalo e la lo i fo le lima tangata ia lau te lo ia o ia ni usia sa. Le temine le na la viver fa mai masalo pe to tasi pe to runtanga ta sa mo to lima na pe to fa te do mautino le ona le to tele ta to pe o Australia New Zealand o ima America le mo tu langa le ai fa fetai o le ai va ai tua na fa mai al tatu malo nga e fai tu ya nga fai tu o le foi nga rue mata ta yo e kalesia ta yo fa la potonga i tonu ai community Samoa to titi vai aso uma o le fai po kala me fai tui na o ta o tu langa to ta penanga fo neva yaso e fatinoina ia nisio fufuanga ina ia nga ia tu e fai tui o vai aso a saufo i lasto nai ia le fo ta pena ia tama matenge tua yo ta to kolisio Samoa por ta to maftanga skopa e fatino fo ia se mato event fai tui puipuia o no le o mato loa o te tauna o se tūlanga wile le wa umatu e ngā whasara lau e o mai. Wa tauna e ua le lipa o tangata nā ba a lofa whamaoni e whai sau ta e ave o e whai lotui. Le ala wa ile theme mo le mātou vaccination vai aso a sau. Bring a mate to vaccinate. Bring a friend to vaccinate. O le wa tauna personal le tātou approach. E encourage ma tātou tata noa whale wo. Ina ia malama le ia i lato le fai tui le au ngā fai tui a walo lato puipuinga ia Malaysia tūlanga tau ASIATA a le au ia le iwa supa sene le tātou te anga iai e fai kilisi masisa o tātou tono mauta malawa e tātou te le o le matawhanga tātou te le o e asi na i o tātou a inga e isi vaenga o New Zealand ia mise ia no tā ua le tāpo kalami le vasun tene whanau a onga le ana savali se fulu vai aso wa o nga tu le fale ia wa ai foi tu langa wa matana pe fiu ta mai ti foi ia ono misia la to le o la onga ma futa ma la to wo le sistema ma sane ia la to ia tailo foi ia la to lo fa fonga mai le fai tu ia a fai ona te fia o tu lo fa na ul fale ia ma to ia ma tu te mana o to o ma to fa na ul onga ai le fa to o la onga a fai tātou tui ma o lunga le iwa sumpa sene pe sile atu foi. Wa pauna le wala la tu tanga la il malo ia o ngalfana. Malo whaafetai. Ia o manatu o le ua matua i manino ale tu rau ke ofo i sesi o wharongorongo mani kai mere i whaise kui e sanga ngofo a ia au bati tauna wa uteilua ele o koe kau pōkinga se ka kuamio na o lo drive sa o ia i mena i whaile tui pingi lo tui ia ona foi fa manu yanga i te maua e au foi nei tai se ina fa bea wa kau fa sufi o ko ono ni apa mea ai oni ani tulang se ai ele anu lai fai so kui e maua sau mea ai
O le fesili le na le fesili ai tātou awa awhea nge foi mai le si au maenga. Ia vai wa whakau ngai ka ngaka e ave me ai al fesili la ai nofo la le feso kui e mawai sau me ai la ngofo. Se o tātou se o le tele o le ui o le. Ta se ta me a mai le ta fa la wiloa ia va tu le taimile nei la fionga ia te sau no ai ni si o tu langa fa la wiloa ta company ia me se fo ia o nanga wa ai ia mai la to fo e fi mo le langa fa tai le o nanga la fionga ASIATA le vaenga ta ua la vorta tua tātou talo whawauta le al Pacific 40 ile nei masina masalo ile uma mai o lota maiti ola se to tele o tangata fou o le wala tau whaunga ina leo o nanga. Wala tau iloa mai o la tau ainga, wala tau iloa mai whasananga lo penga ta whailangi. O le maule au mai, whamai. Whawhetai ua ise a wala. E mawhai ona whaatino wa veif sosoani mo ainga i Samoa. Taimi la ape le pawa, la umar cash power, o le wailoa, o le wala pito i wa vea lea e toi tulu i eile pa leni o cash power i Samoa. Aluatu le tipinga vai le Samoa Water Authority o le toto ngia pilio vai. O le isi awala vave lea. Mo tātou e no fai fafu. O fai ngofie atu ai, na on totongi atu ar teimi nei tau nungul pei meni o le official vai. Teimi mana o mia ile le mea ai i Samoa le whaatau. I le whanau loa lai lata atu i le latou nu. Lea o mwhai ona totongi atu ar teimi na maua fai le whaatau. E whawhiwhia ina e fo ia le tātou pūlenga. Ona, o lea ua mautinoa i le miti sa laina mata le nei company. Ia whiso whaise a wala whaingofie. E whiso soni ai mō nai o tātou ainga i Samoa. Po whea lava o polum sa vai no whatau ainga. Amana mia se whaatau timine. E te su ea lava whalo loa e lata le tau ainga. Ina ia awani toi tau o mau i sa le longa po apia. Totongi e talo whabata, whao ngai lātou e whai lātou whātau, pe utu aile tā vali, whātau ese keke o le aso whānau, tele lava au nanga ese, nai lunga le tātou website le pacific40.com, a le mesili, ne weile awala whawhaingo fie mo tātou ia nofo e lena o New Zealand, au se tālia. Ia maisi la po whea lava nei lau langi o e mafuta mai po kalame ASIATA langa o ASIATA o levan whelwa i lau langi, lunga lau tala. Tele awa onga ia matulanga wha pisi nisi sa malanga i ASIATA ia tununa o te loa fusuanga wha mole lau sunga ia lava ngai te nofo ai e mawhai o ne whawanga ina mali tātou talo whawauta pa ual mea ia iai sau kāra le visa po le master mai lau bank Malo whaafetai i oe whaafetai fo i lau whionga lau pepe whaafetai wa e whailoa le vaenga langa no tau musu e whailoa to tele. Ia wale whongo ka kamilo i ngei me o whaipele enga ai oe whaafetai le au nanga le taimile nei. O au le si mo li mau sali o le vaenga lea me se fosio mantu ainga la whaafonga mai Samoa ma o le kama lea ka kele o le wha ma avenga. O le upusa o ale na i oe whaingo fie to e wha ma avenga. Ia o le tanu mera ono le taimi la ufionga pe eisi si vainga te fia mana i sau noa fa mai ama yeli ta fa tanoanga a wai to mo futa no res freely ASIATA ia se fa tau palolo o lai lunga po kalame ai te mana e fa nga to talo fa voucher e to tonga to i palolo ma to nei fafu na lo fa so ta e mai o le tato website ia por tato Facebook e ma fa yana ma to sera pinga la fa tonga palolo na nei na vai le watu fa tau le lo Paule Polenga lo no winga le na tonga to ma to palolo e to ave mo ma to ai ngai Samoa walo no winga fiu fa tali le o manisi a tato numero ma sani nai lunga tato website o lo tasi li mo no to fa pole o tasi o valu tolu lo tolu ia e va ver fa nga mai o tato Facebook page Pacific 40 ma no fa vetai i o wa sau ngoi le vai liu ke rongo fia mo paki ai o ko ma fo enga e uma ki nga e ko ngia ku palolo e le ska kare ia pi ai olea ia fa tele mana tu fo ia ka ke se fantasia sa mo o le tautai ia ele na nei vanga o le fiafi
wanu ngantu ai le mafatanonga ma le fionga le falangilangi le fionga ia Leaupepe Lene le nei vaenga le fefa le polisili le Pacific 40 ma le tātou au nanga o le talofa voucher i oe le wai whafonga mai oe whakaupa lolo i oe ka fionai le kaiminga i le mingo i le au whakaupa lolo so ia se koke mo le toro whaanga le tātou proklame ia te auto malama Quincy ni vata ai mai se foi o le uso ia alema ma le whalitua John Leslie ma auto malava lo mafuta mai ma whaama vai antu ma le fionga le whaangilangi a isi a leu o se sala fo ia le programe le nei anso la foi fonga va tele ma tua upu oilo tātou va Samoa tātou toe wheilua i la so teo ma le tua tulu mai tātou programe le so teo ma ua i se tātou whaataranoanga ma le fionga le tai fono le vanga whaupwhai le whaatuatua i le tua sa ma utasi tunga la au le mali toa pola tai vao le utea Fosi Smith mo le nei taimi a lofa te le antu ASIATA ma le Leaupepe ia mai se o tātou programe le TAUTAI ma le unanga BLU TV mo oe soifua mai manuia. Seigafolava voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau ai lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apususi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te whai ma lau telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e lor tamao re ainga. Whapea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Whaatai talo for voucher. Teki talo for voucher. O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene mato account, o le whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Bala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono. Po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tautua ma le au nanga le maut tau sa mo service station nei tona i mata. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o mata au nanga i se ese. Ai le ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lau tapan. Apa itu yang baik pak orang sah? Awalnya telefon, matu tu siapa lah yang voice mau lau tapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lau tak vale peaut. Nua tapi lau telefon ni time meu tu inai lau tapan. Mana baenga mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga pape Ota Samoa ole mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa after fia mai we'll see you again. God bless.